Pampanga, at Carla May Pangilinan Malonzo, ang manuknangan, San Miguel, Mexico, Pampanga, makatakdang kasal king February 19, 2026 sa maganap king San Guillermo Parish, Villa de Bacolor, Pampanga. Jerry Boy Cuevas Reniedo, ang manuknangan, Northville 14, Calulut, City of San Fernando, Pampanga, at Paula Cristina Rojo Pagyo, ang manuknangan, Quiera Vista San Rafael, Mexico, Pampanga, makatakdang kasal king February 14, 2026 sa maganap king Parish of the Lord's Ascension, Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Aaron Pablo Peña, ang manuknangan, Santa Cruz, Mexico, Pampanga, at Joy Carpio Santos, ang manuknangan, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king March 8, 2026 sa maganap king San Guillermo Parish, Villa de Bacolor, Pampanga. Nung ninuman po kay katam, ingatim balong, na nung magbagi, amalyaring maging sumbagal king kasaldaring may sambitla, sukad ang ipabalo, king kura paroko o king opisina ning parokya. Salamat po. Kaniting banal a misa, yabetalak yung panalangin tamo, ing kapasalamatan ng imbalayaning mayap kapastol, at ing kapasalamatan dari Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Annalisa and Edsel Villapando, Mr. and Mrs. Joseph Ariel Derado, Gloria Matic, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Dali Kanda, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Store, Sweet Avenue Food Services, Nelson Drugstore, Cambeda Rencarelang Pavilla, para king 46th anniversary dari
Gomez at Family Reunion. Makanyan mo naman yung kapasalamatan dari Bernardino Jr. and Lourdes Escoto king karelang 50th wedding anniversary. Para kay makapasabaling kayadwanan dari Alicia Samia, Eduardo and Regina Gomez, at PJ and Fatima Gomez. King Aldodar kebaitan di Maylin Pagku, Daphne Villapando, at ID Pabalan. Malagwang kapaldanan dari Pedro Chonco Sr., Oscar Chonco, Zarena Mercado, Susan Gonzales, at Rosie Gopez. Para kingalanggang kapainawan di sablang kaladwa lalong-lalo na di Among Bong Gopez at Among Mar Miranda, kindet anniversary dari Fernando Luge, Felicidad Jumul, at Eustaquio Salvador. Makanyan mo naman yung kaladwara ri Mark Christian Gregorio Jr., Fatima Victoria, Delfina Hilarion Gregorio, Victoria Romeo, Ernesto, Julia, Cherry, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Arnolfo, Pio Quinto, Valentina, Juan, Virginia, Segundo, Sabel, Manuel Sr., Milagros, Dionisia, Asuncion, Nanette, Roberto, Lorna, Espiridion, Faustina, Tiburcia, Rufo, Maria, Pedro, Gloria, Alberto, Remilio, Joselito Rufo, Jason, Jesus, Dalisay, Danilo, Justino, Alberto, Josepina, at Maria Magdalena at ding sablang kaladwa. Itingaldo, mi talagaya antin Domingo ning amano ning Ginoo. Anting meto nga pamilya, makiyabe tampo, kindalit, apamkulat.
Anting meto nga pamilya, makatipon tamo king lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banala, Espiritu. Amen. Ing grasya ning Dios, amaragul alugod at maglapo king pakalulu, mantabe sa kaya kayungan. At keka antimo rin. Ing Domingo ning Amano ning Ginoo. National Bible Sunday. Ing banal a kasulatan, metong ya karing peka magpakilala king Nino ing kaya katamong Ginoo. Eme akilala ing igpa, nung eme kakilala ing amano ami katawan tao, ing Ginong Jesus. At eme akilala ing Ginong Jesus, nung eme kakilala ing kayang amano king banal a kasulatan. Patang maging karapat dapat makisulo king dulang ng Ginoo kaniting Eucharistia, si Shantala, ringagawa tang kasalanan. Anyawaran tamo ing lunos at pakalulo ning Dios. Lalo-lalo na karing pinantit etaya dininan makapasubaling ulaga ing kayang amano kimbietam. Itmong kapakumbaban nga tamong sumisi. Aminan ko, King Diyos, Ama pa makalulo, at kaya kayo kapatid, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapo ko kang man, amariyang kapilan mang birhen, karisablang angel ampon banal, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayo pa yung totoo pakaluluwa na katamo, king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
Manalangin tam. Oy pa, king anak mo, binyeme ke kami ing kaganapan ning amano mo at ning kalam mo. Panamdaman mi sana ing mamirapal ng aos ning pamagbayong biye at ilapit mila ring puso mi king maya pabalita. Banding biyemi ipasyagda hanggang karing magduda ampon linaut na loob kinging bukod mong talapangabos, ye Yesu Kristo. Yaing Diyos ang mabibye ampon magari kambemo, king kametongan ning banala Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. King libro ng Isayas. Kanitang misa na panahon, may nga pakarinela ring tribo ng Zebulon at Neptali. Dapot migdalayang dangalan, ing daratang apanahon para karela. Manibat king Mediteraneo, papunta king Dani Aslagan, karing lugal, ay lipat na ning Hordan, at patina king Galilea. Mismo apanoknangan daring dayuan. Menakit lang sulong maragol ding taong linakad king dalumdum. Menoknangan la king kakarinan amadalumdum. Dapot ngeni ing sala saslagya karelangan. Maragul atula ing pigkalub mo karela o Gino. Meging maligaya ing biera king uli mo. Matulala king mayap adepat mo karela, antimo ing tulara, ding tao, ding titipunan da ing pibandyan asam da. Uling ing paud king batal da, kaya kayang leko, at pati na ing tambayok king karelang pago. Ika o Gino, ing sinambut king bansa, amen alipusta at migsamantala, karing kekang memalen. Simbut mula ang timoing pamanyambut mo, karing sundalos ning midyan, kanitang milabas apanahon. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. dalit apakibat, idalit taya po. Ing Ginoo ya ing kakong sulu at kaligtasan, nino mo ing kakong pitakutan, king panganib ing Ginoo ingatan ako, nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bagay ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kanakong kapagnasan, king templo na sa karin ko manuknangan, king kapilan paman, ban kakong tangalan, ing kayang kayapan, at kamtan kayang kausukan.
Itiyo ing paniwala ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keting labwat daring tao, manalig ka king Ginoo, emo painan ing lubmo, at katatakot, wa manalig ka king Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat ning Apostol San Pablo karing tao Korinto. Kapatad, awsan dako kapanamdaman king lagyo ning ginutang Jesucristo. Mikakasundo kayo ikayong sabla, king kayong pisasabihan, ban me mika ating metong apamisagsagan ke kayo. Misasan metong kayo king pamisip at parasan. Kapatad, abalitan ko king kapamilatan daring mapila ng tawan Chloe, king mipapate kayo kanu. Ing buri kong sabihan, ya iti. Ing metong ke kayo sa sabihana, ako kang Pablo ko. Nga na naman ning metong, ako kang Apolos ko. Nga na pa ning metong, ako kang Kristo ko. May nga pirake ne wari i Kristo, i Pablo yawari ing mipaku king krus king uliyo, may binyag kayo wari king lagyo ng Pablo. E nako tinubod Kristo ban maminyag, nune ban ipanaral ke ing mayap a balita, at ipanaral ke king pamagsalitang manalumpakan king kabias ng tao, baning kamatayan ng Kristo king krus, mipayalan kabaldugan. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalan tayo ing mayap a balita. Jesus penaral ni ing maya pabalita tungkol king pamag-ari ning Diyos. Pepakaya panala naman ding tao king miyayaliwarang sakit at kapanamdaman. Ing Ginoo man tabi ake kayungan. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo.
Kabud a balita ng Jesus king Ihuan sinukulde, may koyang papunta Galilea. Eya menatili Nazaret, nunemintayat menoknangan Kapernaum. Ing Kapernaum, metong yang balen king bebe ning dagat-dagatan ning Genesaret, king teritoryo ning Zabulon at Neftali. Ban matupad itang ula ning propeta Isayas. Labwad ng Zebulon, labwad ng Neftali. Bandaking dayat malat, kangat ba ning Hordan. Galilea daring pagano. Ing balen ang makalugmok king karalumduman, manakit yang maragul asala. Karingat king lilong ning kamatayan, ing metong asulu, sunlagya. Manibat na kanita may gumpisayang menaral i Jesus, anti kanining sasabyana. Si sianyulat painggulutan din ke kayong kasalanan. Ulinging pamagari ning Diyos, malapit ne ke kayo. King pamaglakad ng Jesus, king bebe ning dagat-dagatan ning Galilea, ikit na laring mikapatad a magliligo. I Simon, Amayaos, Pedro, at i Andres a kapatad na. Bibabaldog lang lambat king dagat-dagatan, at nga nakarela, tara, tuki kayo kanako, gawanda kayong magliligo karing tao. Kanita mo rin likwan dala ring karelang lambat at tinukila keya. Sinulong na pa ing kayang pamaglakad at ikit na la ring adwang mikapatad anak ng Zebedeo, i Santiago at i Juan. Atilo king karelang bangka, kaya bere tatara. Sa sedyara la, ring karelang lambat. Inaos na la naman deti. Kanita mo rin, likwande, imbangka, at itatara, at tinukila kang Jesus. Leganasan ng pintalan Jesus ing mabilog a Galilea, tinuruya karing karelang sinagoga, at penaral na ing maya pabalita tungkol king pamagari ning Diyos. Pepakayap na la ding taong miyayaliwa sakit at kapanamdaman. Kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap abak po, kekayongan. Ing Domingo ning amano ning Ginoo. Keng paraminggo pong iti gagawan dala ring miyayaliwa tamong organisasyon ketiking parokya itangaw san tamong biblio drama. Nya titinan keng maya po oras ing head na ning kaya katamong formation ni Brother Boyet king pamanimuna kaniti. Ing Domingo ning amano ning Diyos. Nabengi inaos kay Brother Boyet. Nano na kasi itang teknik nga ako itang buklat ming Bible. Potang kay lawen me, itang mumunang amano o mumunang bersikulo. Ato itang pigunaman mo. Yan ang makanyan. Bible cutting. Yan. Inyang bayo-bayo kaya seminaryo, tiro de kaya kamita. Bible cutting technique. Potang ating kang buring pigunaman king maya pabalita, king ebanghelyo, king Biblia. Mga dika, ibuklat ming Biblia, at itang mumunang amano o mumunang bersikulo aabasa mo o itang pigunaman mo. Mekad o ita ing mensahe na ning Diyos keka, kabang pigugunaman me. Bible cutting, muling pala mo, pitnan ming makanyan. Minsan nating metong lalaki, madagul niya problema, may luging negosyo, makakutkut niya keng utang, likwan niya paningasawa na, talagang problemado iti lalaki. At aisip ng gawan ito, Bible cutting, kinangwa yung Biblia, migpyakya, at saka ne biklat ing Biblia. Ing mumunang ikit na, Mateo 27:5, ing makasulat, linwalya i Judas at migbigtiya. Migbigti nga nang makanyan.
O hindi po rin ang gawang ko ng Ginoo, magbigte. Nga na, ali siguro nga na, siranin pa si Bayo, nagbiyak ya. At biglat na niya naman. Mibuklat niya yung Biblia, ketang Lucas 10:37, ing makasulat, sige, ika mismo, anti mo naman kanita, ing daptan mo. Talagang karug-karug na kanini, metong lasa sabyan. O nang mami na lob, serane pa si Bayang Biblia, migbiyak ya, at biglat na. Ibuklat ya, king 1:13-27, ing makasulat, ing sukat mong daptan, daptan mo na agad. O nung halimbawa po, makanyan tamo mamasang Biblia, dakal mi paroro, dakal malili, ampon dakal mi payamak. Nung makanyan taya babasa ng Biblia tamo, metong mong bersikulo, mekad eme akwayang mensahe. That's for beginners, ngara. For beginners. Potang tutuhan na kaging kasalpantayanan, mekad dapat gididinan niyang oras at panahon. Ing basan meng kompleto, ing kekang Biblia. Uling ing kekatamong banal na kasulatan, bala mo tarot cards. Potang mo baling daptan mo, ibuklat mo mo, sabyan na kaya kanong nanong dapat mong gawan. Makanyan kaliteral, yung kaya katamong banal na kasulatan. Uling iting libro, yakabod libro. Mabiyayang amano. Nga na ning Ebanghelyo, linibot ya Jesus king kabilugan na Judea, panaral ning maya pabalita ning kayaryanan ning Dios. Panaral ning maya pabalita ning kayaryanan ning Dios. Deng propeta, kalupa ng Juan, Ezekiel, Jeremias, Isaias, them propeta, they have one thing in common. What makes a prophet? Kapilan niya, maging propeta, yung metong nga propeta, pakibat, potang panasbuk ne, ing Diyos. Prophets are the mouthpiece of God. Potang yapseda, panaral da, ingamano na ning Diyos, ing mensahe na, kareng kayang balayan. O ingkotang, baka nano da po babalo, ingamano na ning Diyos. Rempong propeta wari, kakakwentuhan ding Diyos. Bala mo no mga nano tami pagkwentuhan. Ali. O mga nano de po babalo. Because prophets are experts in discerning the will of God. Bihasala, king pamibule-bule, king kaburyanan ng Diyos. At makanano may abalo yung kaburyanan ng Diyos. Umunan dili, king kayang amano, mi katawan tao, yung ginutang Jesucristo. Wari, ya mismo nga na, ako, alang makibalo king igpa, nunemo yung anak. At yung anak king igpa. At kadwa, makanano tayo kikilala, ing amano, ami katawan tao, king banal na kasulatan. Nung ka mamasang Biblia, nung may kilala yung sa amano na ning Diyos, may kilala yung Ginong Jesus. At nung may kakilala yung Ginong Jesus, may kilala yung igpa. Atin, di kayo ngampo, atin ko pong Biblia king kekong bale? Atin pa pong atin pang alang Biblia kaya kayo kene? Nung ala ko pong Biblia, munta ko king opisina. Ating kaya pa pong extra Biblia ka rin. Nya ita Espanyol ya po. Igayo nang bahala mag-translate. Ne po. Makarine man, aminan, ning kay, masasabi tamong Kristiyano, masasabi tang Katoliko, pero wala tamo hanggang metong mumang Biblia king pibale-bale tamo. We don't own a Bible. Samantalang yan, ikamuranda ng purang kaya katamang Biblia. Ngayon, nung ating kang smartphone, nung buri mo yung pidala-dala yung Biblia mo, i-download mo niya mo. Kaya mo nga makarinita. Babasa kang Biblia king cellphone.
Ay, nung ako pong nanganyo, mas makarini, itang kabitas ang mamasang Biblia. Hanggang no ka rin may pabinasa yung Biblia, basta Biblia ya, okay ya. O yan siguro yung mumuna ng panagkat kaya katamo, ning kapag masosyan na iti. Inya pong mag-aral kami pa, king seminaryo, yapong ambu, yan kaya kami professor, he challenged us. Nga nang sinabi kaya kami, I challenge you, bago kayo maordinahan, kailangan mabasa nyo na yung Bible cover to cover. Nga na? Cover to cover, buro yung sabihan. Naning mo munang libro ning banal na kasulatan? Genesis. Very good. Naning tatawlin dili? Revelation. Retang aliwa, menula na lamo. Revelation. Dapat kano basan me, cover to cover. Nga na nga pong ambo, nga na migmaragol kaya kami. Ako nga na ilang beses ko nang nabasa yan, nga na cover to cover. Gaano po katagal kung babasahin? Ay nga na, kung magbabasa kayo ng 1 to 2 pages a day, matatapos nyo yan in less than 2 years. Less than 2 years, hayari mo na. O ito po, gumpisa mi ang binasa yung Biblia. O ngayon po, 15 years na akong pari, kaya pahayari. Naman huling makabaya o nang kuwasundo yung inumpisan ko. Pero pag nasan ko, sana po it's also our life goal. One of our life goals. Itambayo ka mo man mate, abasa aming cover to cover ang Biblia. Po masanting itan Cover to cover, balo may kwento na ng Biblia. Ay mo, nga basa ko na po yung Biblia. Kabisado ko pa po rin versikulo. Very good. O, nantutuki. Siyempre, more than reading the Bible, in tutuki, you reflect on it, pibulayan me, at biyayan me. Basahin, pagnilayan, isabuhay. O yan yung panagkat na, ning Domingong ite. Kakabud mamasa, pibulayan me. Uling nga mano ning Diyos mabiyeya. Yakabud, kwento da rin may ngalaba sa bage. At inya naman sasabyan kayong kasalukuyan. Kayong kasalukuyan mumbye. Nyapin po ating metong theologian in Lagyo na Karl Barth. As nang kasanting yung sinabi ng ana, when we preach, we should preach with the Bible in one hand and the newspaper on the other hand. Bible in one hand, newspaper on the other hand. Potang manaral ka, gamitan mo yung Biblia, king metong gamat, ating dyaryo. Nanumburinan sa biyaniti, ing kaya katamong panaral, dapat iya mo kabud, karing may ngalaba sa bage, atyuk yung kilub din kaya katamang banal na kasulatan. Uling yung banal na kasulatan natin yan naman sasabyan kayong malyayari kaya katamo kayong panahon na iti. It is also relevant in our times. Nung pungkot nanda kayo, alimbawa, nanula mo rin nga babasayo po kayong dyaryo ngayon Nano mo yung sasabyanan ng Biblia, tungkol ka rin mawawalang sabungero. Talagay yun, tinya po. Abasaya kayong Biblia rin mawawalang sabungero nung no ka rin la. Nung namilyari ka rela. Siguro, literally, alime. Pero yung kaya katamba na kasulatan, natin yan sasabyan, tungkol keng sugal. Keng makasirang impluensya na ning sugal. Palagay po, atin niya sasabyan ng kaya katamong banal na kasulatan tungkol kang atong ang. Pagbiglat tayo yung Biblia ngayon, balo tamo, no ka rin niya makasalikot. Pila niya pong, magkano na po yung pabuya kaya? Pagikit ye? 10 million. Ne po, 10 million. O, pag yun ako po makaingakakit kiti parokya, balo yun na, nanggagawan ko. Paintunan kaya po yatong ang. Malamang lamang akit kaya, paggawa ko no rin pagawa tamo kaya naging parokya, ne po. At inya sasabihan ng Biblia tungkol kanite, yung banal na kasulatan, mapalyari nga may akit yung eksaktong atong angking Biblia. Pero abasa mo, at inya sasabihan ng Biblia tungkol keng at syuman ke kayong sabla, yung sablang kayatinan, nung wala na kamang kapayapan.
alaka mo rin saya, kimpiye mo. Ingke katamong banal a kasulatan, mabyeya, king binyag may yaos tamo, anting propeta, maging propeta. Anting propeta, apanasbog taya mo ing Diyos, at apasyag tayo ing siwala na, nung kakilala tayo ing kayang amano, ing amano ami katawan tao, ing Ginong Jesus, at ing mabyen ang amano, king banal a kasulatan, makanyanya kahulaga, ing kaya katamong Biblia. Buri mo yung kilalanan ni Gigpa, kilalanan mo yung kayang anak. Buri mo yung kilala yung kayang anak, kilalanan mo yung kayang amano. No ka rin mo akit yung kayang amano, mumunang dili, king banal a kasulatan. Nya basahin, pagnilayan, isabuhay. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. Kin Diyos, igpanglubos may paya. Lina lang kimbanwa ang ponyato. At kang Jesucristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng banal na Espiritu, bibait kang nuan ang Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlong aldo, sinubliyang mebye. Pepaitas ya banwa, makaluklok, wananin Diyos, ikpanglubos may paya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabi ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko kimbanal na Espiritu, kimbanal akapulungang Katolika, king pamisamak dimbanal, kimpang patawad daring kasalanan, kimpang sublirang miring mete, at kimbi alanganga. Amen. Manalangin tamo king Dios amagnasang akilala ning balang metong kekatamo. Nga tamong manalangin, Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ban mi ka kamalayan lang, ing Diyos kaya bere, ang gaking kapupusaning panahon, manalangin taking Gino. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ban maging sapat kay katamo, ing tunggen da katamong antiing Gino, mi biyebye at mate kalupa na, ipanalangin taking Gino. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ban tanggapan tamong ibat king Gino, ing tetagan, misakwil king sabla, nung kailangan, ban atok yan tayo, ing dalan ning ganap abye, ipanalangin taking Gino. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Banding alagad ng Jesus, magtamasalo, king saup at inspirasyon ning metong at akilala, ing ela magdilidiling potang magobralo para king panyulong ning kayarian, ipanalangin taking Gino. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ban ayatad tamo ing kapayapan king balang metong at ban akilala ring tao king ing Diyos lugudya. Ipanalangin taking Gino. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan daring mig ayon ka ring ting misa. Iuli no sana king kayarian ng maligaya, ing kapatad tamong mayangon na biye. Lalong-lalo na ring dinawon da kaniting misa. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa. Ipanalangin tala king Gino. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Nyeni, adwan tamo ing sarilitang kapag nasan.
Kambeda rin kaya katang personal na kayadwanan at panalangin, anyawaran tamong kin Diyos, ing sumulong ya ing kayang amano, ing mabiyan ang amano kin biyetamo, king aldo-aldo tamong pamibiyebye, magyamot king kaya katang pilubluban, at mamungang dakalakayapan, para king kayang balayan. Ginong Diyos, pagkapilitan ming parehong masigasig manalangin, para karing kasalangmi at kakaluguran, mananasan ang ikami at ing kabilugan mong balayan, maginging sabla-sablaya karinge gana-gana, banakilala ra ka, kang Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapan ng Diyos, igpang mayupayan tuto. Tindawon ka ring gamat mo. King ikapuri, ampon ikaligayan ng lagyuna.
king ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, malugod mo lang tanggapan dingay na yayampang mikeka, banking pami pabanal mo kareti, magsilbilang makakabos ke kami. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo mantabay ake kayongan, At keka ang timorin, itasyula ring pusuyo. makates na la, king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos ing puryan at pasalamatan da ka kapilan man at no karin man o Ginoo banalaig pa. Diyos sa malugod at maganaka, ampat akilala mi, king karampatan mong bina, king pasabing ligaya mo, king angwan me, king upaya ning pangadiyos mo, ing maynang pangatao mi. Inyasa ing lunas ning kainan mi, kinwamiya mo naman kaya kami, banding makasalanan mi kabusla, kaya tamurin penibatan ning kapahamakan daw. Alang aliwang nuneing maynang pangatao mi, akim kuman nang maging sarili na ning ginuming Yesu Kristo. King kapamilatana ring sablang anghel sa sambanda ka, king kadyosan mo, kabang mitutula lang alang kapupusan king harapan mo. Buryan mo sana ring siwalami, milaukla king karela, ngeni king mikakametong mong siwala, ngaming ang pupuri. Ikapining banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ahin mi, ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyena kimpamaylasa at kamatayan. Kinuha na yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ne at dinwang ne karing kayang disipulo nga na. Kuanan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat ni apunan kinuha na yung kalis. Pasibayang pepa salamat keka. Binya na yung kalis karing kay ang disipulo nga na. Kuanan niya iti, iko nga at minom ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban keta may patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin ni gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon miya kaya kay ting tinape ning biya ating kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, pansumuyo kaya ka. I kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong nimbanala Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod, kamberang Leo ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, Pasiano ing kaya kaming Obispo emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, San Jose, ing banal ng esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian, kaya kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tutu, kagom nim banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anyawaran tamo, ing sikanan, maging propeta kaniting modernong panahon, king saup ning Dios at ning kayang mabye amano, king panalangin tiro ning ginutang Jesu-Kristo, kaya katamo.
Ikabos mo kami king sablang marok o igpa. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kaya kang pakalulo. Parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggamang king alanganga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan me ampon bilugan. Agpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ing Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At kekan timorin. Dake tayo king masayang paralan ng kapayapaan ng Kristo, kimbala metong kapayapan kaya ko nga po. Salvation to those who are saved. Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing amano ami katawan tao, mapalad tamo itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Gino, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Dapat ning spiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayan ng kuking at kaking kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat Paulina ningenim penandit, era ka atanggap ki sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tapo. Manalangin tam. O Diyos, sa lubos mayupaya, pagkalob mo sana kaya kami ang grasya mong mapagkalambi. Ba kaming mipaligayan kapilan man kaniting kalam mo. Iti po adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Nung papansinan niyo po, ketiking harap, halos maka-astana la po, din kaya katamong side retablo. Baka less than 2 weeks from now, gawata niya po yung gilibutad. Niya ko po magtaka no makatakap yung tarpaulin yung kaya katamong center retablo. And then by February, beginning February po, umpisan tano ang paggawa rin kaya katamong extension na rin bubungan tamo king side. Banta po by summer, tama kayong mapali. So, kaba pong ikepa akakiti atong ang sopan nyo ko pa po, ne? Pisopan-sopan tala po rin kaya katamong projects, kaya tiking parokya. Maragol ko po kumpiyansa, king ganakada rin tao bulaon. Nya etapa po magpaluwal na anumang solicitation, piyang bagambagan tayo pa. Ing kaya katamong project, kaya tiking pisamban. Ing ginuman tabaya kaya kayungan. At keka antimo rin. Tanggapan niyo yung bendisyon, ing mayupaya at malugod na Diyos, ingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daw umena kayo, biyayan niya, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Magrasyang Domingo, kaya ko nga po.